आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरी अहानबद मरुइबा पाउ मणिपुर कोविड-19 न नाबदगी फगलकपगी चांगसादा 49.5 यौरे शिक्षा मंत्री सोरोखाइबम राजेन न हाइरे अखोगी इना खुलब नाट चनबी सिंह योखतुन थंब तंगाइ फदे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न ngasi असम अमसुंग नोंगचु बेंगोलदा तोंगान तोंगान प्रोजेक्ट सिंह संगागनी लेबागसिना मालेमगी लाइचेट ओइरिबा कोविड-19 गी मायोक्ता पुन्ना अमतोइना लांथेंगनरी लमदमसिगी मियामना सखंगनरबा मियोय कयाना सुलानपमसिदा माइपांगनबगीदमक आकाशवाणी इम्फाल गी इपाउगी खुथांगदा मिपुम खुदिमकना अराइबा थौंग अहुम फेस मास्क उपा अमगा फुट तरुक लामना लेनबा माइमिदमदी खुदसा तोइना हामदोक्तुना तरुतनाना थमनबा अपील तौरी आकाशवाणी इम्फाल गी इसै मयेक इबा थिंगबाइजम स्वरन कुमारना कोविड-19 दगी ngaktoknaba मियामदा अपील तौरदुना हाय मयामु थिंगबाइजम स्वरन कुमार खुरुमजरी कोविड-19 लाइचेट असिदगी ngaktoknaba ख्वाइदगी फरु पांबैदी सेक्शन बाहाइबसिन ओइरी सरकारना लाइचेट असि थिंगनबा होटनरिबा असिगी मथक्ता अखोई पुनमकना सुभाव तामिनदुना लाइचेट असिदगी ngaktoknanaba तंगाइ फदबा नियम अहुम खकांगना चटमिनसी अखोई खुदिमकना युमदगी मपान हेक थोरकपगा फेस मास्क सोइदन उपसी सापोन नत्रगा हैंड वाश सिजिन्नदुना खुदसा सेंगना हामदोक्सी अमसुंग मी अमगा की मरक्ता फुट तरुक की सोशल डिस्टेंसिंग थमसी सेक्शन बाहाइबसिन इसा अखोई नुंगसिरबा इमुंग मनुंग अमदी मियामु लाइचेट असिदि कनबा ngamgadoribani मयामु अमुक्का हन खुरुमजरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ मणिपुर कोविड-19 न नाबदगी फगलकपगी चांगसादा 49.5 यौरे हौजिक एक्टिव केस मरफु लैरे कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम नंगरांग नुमिदांग वैरम थोकिबा चेरोल अमदा हाय हौकिबा पुंग 20 दा कोविड की अनौबा केस मरी थेंगनकी पॉजिटिव ओइबा मियोय अमता सिकिबगी पाउ लैते पॉजिटिव ओइरबा मियोय सिंग अदु इम्फाल वेस्ट अमसुंग चुराचंदपुर जिला सिंगदगी मियोय अनि हाइरबा मतम असिदा लैना असना नाबा मियोय निपान नाबा फक्की हौजिक राज्य सिगी ओइना अपुनबा पॉजिटिव केस 19,938 छुरे नाबा फगलकीबा अपुनबा मसिंगना 19,938 यौरे मरगसिदा मियोय 1,400 नौनो कोविशील्ड वैक्सीन कापकिबगा लोइनना वैक्सीन कापकिबा अपुनबा मसिंग 9,919 सुरे शिक्षा मंत्री सोरोखाइबम राजेन हाइरी अखोगी इना खुलबा नाट चनबी सिंह योखतुना अखोगी सक्तम ngak senduna thamnaba honagadabani इम्फाल ngarang pangthokpa इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे थौरमदा वा ngangbada मंत्री ना हाय ममालोन बु योखतुना अमदी ngak senduna thamba haibasi मिपुम खुदिंगमकी तंगाइ फदबा थौदांग अमनी कांगलुक खुदिंगमकना मसा मसागी लोन ngak senduna thamba haibasi तौफम थोकपा थौदांग अमनी मंत्री ना हाय लोल हाइबसी फुरुप अमगी मसक ताकलिबनी मियामना कन्न होनबदगी मणिपुरी लोल भारत संविधान की 9 सुबह शेड्यूल दा चनबंगमखी राज्य सरकार न कन्न होनदुना मई मसिंग तंबगी सिलेबस ता हापतुना मणिपुरी लोल अमसुंग मितै मयेक अवांगबा महिगी थाक फावबदा तमले मणिपुरी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1958 सेमदोक्तुना बेंगोली मयेक की महुत्ता मितै मयेक न महुत सिनबा थबक लौखले मितै मयेक बु भारत की सेन्येकता यहोनबा कन्न होनरी मसिगी मथक्ता मितै मयेक खक्तगी तोंगानबा ओजा चनिपान रोम लौनबा थौरांग तौरी श्री राजेन हाय इसागी लोन यारिबा मखै सिजनदुना मसिबु हेना चाखोदनबु होनबगी तंगाइ फदबदी लैरी अखोगी अरिबा नाट अमसुंग चनकांगलोन सिंगाक्तुना थंबा हाइबसी यामना मरु ओय कांगपोकपी जिलागी खोखेन विलेज रिन्यूएबल एनर्जी अमसुंग अकोइबगी फिबम ngak सेंदुना थंबगी मतंगदा मियामबु भाब तानबगी थौरममा ngarang पांगथोखरे आईजीआर इस की 12 सुबह सेक्टर की मखाद असम राइफल्स की नोने बटालियन सिंधुना पांगथोकिबा थौरमदुदा अखंग अहिसिंगना वांगांगखी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi असम अमसुंग नोंगचु बेंगोलदा तोंगान प्रोजेक्ट संगागनी असम दा धेमाजी जिला की सिलापथर पांगथोकपा थौरमदा प्रधानमंत्री न ऑयल अमसुंग गैस सेक्टर की मरुइबा प्रोजेक्ट जाति दा कथोकनी थौरमदुदा मांग इंजीनियरिंग कॉलेज सानबा जत्रासु हुनगनी नोंगचु बेंगोल की हुगली दा प्रधानमंत्री न रेलवे प्रोजेक्ट कया संगागनी नोआपरादगी दक्षिणेश्वर फावो सांगदोखलबा मेट्रो रेलवे सु संगागनी मणिपुर हॉकी नसिनबा 9 सुबा स्टेट लेवल सब जूनियर मेन एंड वीमेन हॉकी चैंपियनशिप ngarangdagi कुमलंपाकी हॉकी स्टेडियम दा होकरे चैंपियनशिप असिदा नुपागी टीम 13 अमसु नुपीगी टीम 9 सरुक यारी हौदोपगी थौरमदुदा मुख्यमंत्री की लोइनबी एन हियाइनु मणिपुर हॉकी की प्रेसिडेंट वासुदेव सिंह हॉकी इंडिया की जॉइंट सेक्रेटरी पीएच निर्मलता इम्फाल ईस्ट की अध्यक्ष पीबी मोला सरुक याकी
ngarang ahuba numita sanakiba nupa machagi match amada Ideal Club Terana Bisnupur Hockey bu panjal mga sinoda thoiki Chalo Youth Union Club na sinduna thasigi tara taritiki satharakpa Chalo Cup ki ngarang marini chanba numita sanakiba matching da FC Yorobungna DSA Chanabu panjal mga sinoda thoikre ngarang sanakiba topa matching da FC Sanjinbamna FC Sawungbungbu panjal mapal ahum da amasung ONYC Oksu Ningthemsa Kulna FC Yengang Pokpibu panjal ahumani da thoiki Lebaga sida hauji COVID-19 ki active case lakama lising ni phumanga leiri masi apunma positive case ki chada amadasmik ahum ani khaktani haukiba pungkun mari da lebaga sida COVID-19 na naba mioi marfudra nauna sikibaga loina na apunma sikiba masing lakama lising yankai taruk jahum sumna ani shure lebaga sida hauji phawbada beneficiary kotiama lak tara lising marfumanga COVID-19 ki vaccine kap khre haksel amasung yaifunbal mantraloina hai haukiba pungkun mari da Beneficiary lak mari lising kuntrani to hen bada COVID-19 ki vaccine kap ki maraga sida haukiba pungkun mari da lebag sida COVID ki anaba lising tarama thoi chatuk umputaret hen naba phakibaga loinana laina segi naba pharakpagi changchada marpudra tare dasmik ani manga yaure mandra loina hai anaba kotiama lak taruk lising marfumapan rom naba phakre Imphal ngasi phongba pause sigi maroiba pausingi damak hauzik Ngangom Kiran leire Kiran Thagachari Suni Imphal ngasi phongo pause singda maroina phonero pausing khar pan batar bade Imphal ngarang malemgi imalol numit palan pangthok nakiba amasung COVID-19 gmari leno pausing asin haibatai Pongna phamda sahi tara gi matung nadi competitive exam da mitai me khaktamak chanaragani Bengali yararoi haiba Education Minister Sorok Hebum Rajan gi waphamna ahan be headline tori Mi chanipan marputara mathoi test tawbuda mari khaktamak positive oiki haiba pawmasu pawsi asigani su headline tori Irai bakta Manipur dasu International Mother Language Day gi thoram pangthokre mitai mayek ki oza athu bada lawrgani haiba Education Minister gi waphamna ahan headline tori Naharol gi thodang da mitai lol kauthoklaga mirol sijnaduna mitau tamba henman khibana aikhoi gi culture da akaiba piri haiba Education Minister S Rajan gi waphamna photo konana ahan headline tori Malemgi oina mama lol lesing taruklom mutkhiba yabagi piwamda leire haiba reform gi pau amashu pausi asigi ahan balamai phongli Shanghai Express Manipuri da mari positive oirga nipan discharge tawki lainga ka yanabadagi sundari gi hakchang mayumna laukre haiba pauna ahan ba headline tawre Lockdown na best short fiction film takre haiba pawmasu pausi asigi ahan balamai phongli Huyal lan pauda maitai mitai bu schedule tribe ki list chalhanna bu thorang khudak ta lokhut kadabani haina wakat mifam chathakibagi pau photo konana ahan bulamai de phongli sana lebakta vaccine kap ta bayadi haiba leite anganwadi worker masung helper singda vaccine kap na pressure tawre haina ahan headline tawri Irol iek yokhat pada thodang lomina se haiba Minister S Rajan gi wafam amsu pausi asigi ahan bulamai de phongli Isel Express ta home delivery tawduna drug yonbagi paw leire heba Imphal East ki SP Jogesh Chandra Haubujam gi wapam headline tawduna phongli Imphal Free Press ta Myanmar da khongjang changchiliba sing police na nomai kapada ani sire kayamarum na sok lei haina ahan headline tawri Shanghai Express English ta Raja asina International Mother Language Day pangthokre haina ahan be lamai de phongli Ipak Film Production asinba ahan ba Khapri International Manipuri Short Film Festival da Lockdown haiba film na khwaidi ki film ni mana phangna haiba pawmusu pawsi asida phongli People's Chronicle da competitive exam sing da mitai mayek na Bengali mayek ki mot silagani haiba Minister Rajan gi wafamna ahan headline tawri Manipur Mel da JN Manipur Dance Academy da Solo Dance Festival haukre haiba pawna ahan headline tawri Suni Thagachari Kiran Loshilakpada COVID-19 degi ngakthoknaba face mask uppa futtaruk lamna leiba khutsa amadi mai mitaru tanana thamba haiba asamba thong ahumasi ngangna chatpinaba amukhana ningsingjari aroibada maroiba paw amukhana Manipur da COVID-19 na nabadigi phagalakgi changsada marpudra nipan dasmik mari manga yaure Siksya Mantri Sorokaibam Rajen na hairi aikhoigi ina khulaba na chanbi sing yokatuna thamba tangai fade amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Assam amasung Nongchu Bengal da tongan ba project sing sangagani pauloi jare